zadatak koji smo mi već ovako malo i obradili dole u našoj toj operativnoj sali. Nama je jasno šta nas čeka i šta moramo raditi. Po naredbi zapovjednika, znači 105. sada 505. zadatak je izviđanje četničkih položaja i prolazak kroz liniju četnika. Mi smo se dogovorili, znači ko ide naprijed, ko štiti bokove, tako ćemo to i uraditi. Trebamo obezbijediti oba ta, znači naša krila, u slučaju prolaska kroz njihovu liniju i ne daj Bože ako bi došlo do kakvog nesporazuma ili gužve ili da nas osjete, da nam ta dva bočna krila mogu obezbijediti izlaz iza neprijateljskih položaja. Po ovome završetku smotre i krećanja na teren, krajnje ozbiljno i disciplinovano znači zvati taj naš zadatak, jer od nas se očekuju daljnje aktivnosti od tog našeg izvještaja. Mi smo se dogovorili koja će grupa biti u obezbeđenju. Znači na nama je sada samo da izvršimo tu pripremu po pitanju i opreme i svega toga što ide u to. Ima li neko od vas da se ne osjeća sposoban za izvršenje ovog zadatka? Nema. Ovako, sad prije ovog samog kretanja na izvršenje tog zadatka da uzmemo da provjerimo sistem veze. Sistem veze se mora provjeriti i to smo činili do sada, a i sada ćemo. Znači, grupe koje ostaju u obezbeđenju moraju da budu u vezi sa onom grupom koja ide naprijed. Javljanje vezom je samo u slučaju potrebe. Samo u slučaju potrebe. Inače, Motorola ne koristi. Ako bi došlo do gužve... Ovo je praksa da znate da oni stvarno idu na borbeni zadatak s pravom smislu. Ako bi došlo do gužve, znači moramo biti svi smo negdje u blizini i gledati da nam neko ne ostane ili da bude ranjen pa da ne znamo da je ranjen. Sanitetsko vozilo koje će biti dole blizu ceste i sanitetlija uz vozača, znači pristupaju iznošenju uz pomoć nas i evakuisanju ne daj Bože ranjenog. Ako ima neko nedostatak tih materijalno-tehničkih sredstava za ugleda i iz tog razloga moramo toliko ići blizu, stvarno da vizualno možemo vidjeti i položaj i sve. Naročito treba obratiti pažnju kod miniranja. Mi smo prošli put bili ispod mina. Mine su iznad puta. Treba obratiti pažnju, znači najvjerovatnije su paštete stavljene ispred tih posebnih mina. Ova grupa koja bude išla gore, drugo mora obratiti pažnju na to. Ne prelaziti put dok ne vidiš nožom imaju li mine ili ne. I onda se pristupa razminiranju ovoga njihovog polja na potez i dalje onda prelazimo. Ja bi sad imao toliko, jedino možemo da poželimo nama svima sreću i da se dobro i zdravo vratimo sa jednim dobrim pravim izvještajem. Komandire odeljenja, na čelo svojih odeljenja i povedite vojsko na ukrcavanju kamiona. Pozor! Nalivo! Ravnaj se! Pozor! Voljni smo i stvarno ćemo nastaviti da položaja na onome mjestu gdje smo mi došli do tih mina. Jedino mi je to sad što stvarno moramo staviti.
10 metara da bockamo i da prolazimo. Znači, to su te dvije varijante, dva prolaza, ja vjerujem da ćemo... Dobro, idem sigurno, tamo će zaštaki, vrati ljude nazad i neće iskući. Samo sigurno, polako i nastaviti. Ako bude gužve, tarapana, gotovo, radimo posao, ja. Evo Rusa, u globu skoro. Daj se Rusa u globu. Čekaj. Komandiru da za oprozdaju. Ajde, svi čekaj. Prije 2 sata budu oni. Koliko imaš ljudi u djenju? 8. Evo uzeli smo i sejf, ovaj mi je. Gdje mi je 8? 8 nismo dobili. Kako niste dobro? Uzeli smo 2 zvoje, imamo nešto trombona. Gdje je Figo? Došao Figo sad sa autobusu. Gdje su 8? Ti njima dao 8? Ti njima dao 8, zadužio. Jesi rekao meni danas im dao 8? Pa rekao je ovaj mi. Usik Ajde ili. viš tamo. Onda me slagao. Dobro, možeš mi uzeti. Pa nemoj me lagati ti mene. Pa nisam ja znao. Ajde On je tamo, mene slagao, ja odmah slagao. slijedi 8 ovdje i sad. Gdje ne učinu mame? Usik ili Nema ne učinu mame? Gdje su dvorca ovi za 8? Fikro, gdje su ova dvojica za 8? Zovi tamo, pitaj gdje su. Dobro, imam ja borca, imam ja svoje. Nema, sada mi on uvozi. Ponijet ćemo neke kontejnere za... Ko uvozi RTV? RPG ovdje mogu zadužiti. Koga ćemo zadužiti s RPG-om? Ti moraš... Ne, on će... Žuta. Ti ćeš nositi u 8. Znaš ti 8? Čuješ, možeš uzeti u 8. 2 trombona. Nani? Noš bucnut. Gdje je Englez? Noš rod. Ajde, Rusi. Dosti sa 8. Ovi koji trebaju primiti obuću tamo ustroj, odmah se obuvaj tamo, ajde. Nemojte hampu, stavi, A nemojte tamo, ovi, znaš ti ja su čiznom, bješ tamo nazad. Ovako. Ajde, ajde. Ovaj mora, ajde tamo. Joj, ti mene uslikaj. Moga joj. Joje skozili. Mi smo 2 joja skozili. Moga joj. Joje skozili. A tu je još ima hrane. Tu jednog ili dole. Emir. Ovo je dolja. Ko je ovdje? Ivane, gdje je problem? Šta će nas slikati, brat? Oh, šta, kaseta njima u ruke, bolje da ja nju bojim odmah, jara. Nemoj, to nek ti ostaje. Tako i nemište. Stante vas dvojice i dvojice, a ti komandir tu. Nema moguće, možemo ništa da. A, Podran. šta je te podran? Podran, ovo je po Sašima. Kolemo, podran, sve živo. Je li ovo prvi bataljon? Svaka čast. Stanite tamo. Da ne ide tamo, kad on hoće da ide. Gledaj, nije. Sine, pazi, ono, znam. 3, 4, sad! Sine, ti se vodovi ne trebaš vraćati. Sad je, ovo je manevarska da napunim, sine.
Trpaj! Trpaj! Ulac, ja nastavim, boli me ruke drže. Odmah gore ukuću pa... Sine su šrafiju! Jesi? Kada ga ne spalbara jebote. Pa normalno. Da, divaj pizano što si. Rođeni, daj maram. To moja. Ali ako ne bude ništa, onda idem ukladno što. Beru, gdje sve? Postroj ovo što imaš. Postroj, šta ste nisi spremio? Gdje si ti bir puška? Ajde trep tamo. Šta je tu sad palio? Nema, za sad ovo šta je bilo, hitni koji smo Ovo je jedan imao cek. Ko šta ako snima? Snima, vidiš? On je pašni uopće zato kalce nosi. Pa jeste vi bilo, ali vidiš, nema. Treći batik, koliko si ima? Ti meni imaš okvir, vrat. Čehon! Ovaj moj ovdje. Aj prvo odjeljenje. Prvo odjeljenje. Nisu prvo. Drugi. Ajmo. Kurki sad. Treći odjeljenje. Prvo odjeljenje nešto postoji ovdje stigu jednog. Hajde stići. Jedan zadrži. Nema fokus. Skok je uzu. Pesom ovdje. On je evo dovolj. Kod će vidjeti. Prvo kurki ti ovdje. Smakat ko će? Javi Jošane! Ko nije masni? Pis. Šta je? Prvo odjeljenje ti. Ne skupnje ovdje sa kećem. Ko kaže? Izjači bataljona. Prvi voj sa komandirom na čelu. Drugi voj sa komandirom voda na čelu i ljenja kao što vidim gucar. Vođenim drugog komandira ljenja, se odvoji od ljenja. Čiji? Gdje je manak se odvoji drugo od ljenja? Da ja znam koje je to. Bila komanda nedesna, ravnaj se. Pozor! Na mjesto odmah. I ti 27. Tako je. Budi i slučaju neke naredbe ako bi se kretalo naprijed, ako se čistio teren, da znaš koliko ljudi je barataš, kakvi ljudi, jesi razumio? To je sve. Ja mislim komandirao ljenje znaju. Znate svi. A onda ti znaš koji tvoj oši ti znaš, vi znate, tako da nema problema. Ti napiši komandiru voda isto da ostaviš da on ima... Ne morate pisati spiskove, vi znate mi reći da je Bože i otac spisak i tako dalje, znate vi koji su oši ljudi, tu nema problema. Ali uglavnom da se znate, kad kaže voj zbor, vi ste kod njegovom komandu i uvijek se držite zajedno. Ovo je onda u redu, znači 16. Dobro, Ruse da vidimo, ovo je završeno, krećemo odmah. Prvi vod. Stani tamo. Drugi vod. Pikro, gdje si ti? Kom si ti sad? Stani na čelu ovog Honde. Stani na čelu Honde. Ovako, Pikro komandir prvog voda. Ova četvorca, Honda pošto vas formirati prvo odljenje. Gdje su ona četvorca pali tamo? Koliko vas ima? 5. Ne, treba formirati odljenje po 8, po više. Znaš, tako da to onda bude tako, da ne bi bilo previše ljudi. Treba svaki čas stigati. Koji? Ovo će dolazi autobusom, jel? Taj još nije došao u Bužin, nikako autobusom. Mi krećemo bez... Ovi će izviđači zamijeniti njih, slučajno tako eksponirao. Stvarno ću jako. Ode s rame! Ovi koji imaju pušku samo kad noći. Nade! Tu! Uzmaj taj rusak. Slobodnim korakom! Ajde, pravo!
Ajde. Idemo to na vam. Ali evo. Imaš kontrolu ti? Nema. Fikro, ko ti je komandir prvog udjeljenja? Ko ti je komandir prvog udjeljenja? Onda sredno, sad govori Zupirov. Onda sad imaš ljudi udjeljenja. Ajde, nemaš veze. Komandir drugog udjeljenja, ko je? Gdje? Daj, Rusi, sam trebao da formirali smo vod, sada za upotrebu da ovi ljudi, bre. Da vidim, komandira prvog voda na čelu svog odljenja. Komandira prvog odljenja na čelu svog odljenja, drugog, trećeg. Evo ti Vahida. Onda Vahida. Komandirao odjeljenja podmina. Znači, od Svakića ovako. I to ovo izviđač prvog bataljona, drugog bataljona i trećeg bataljona. Ti imaš 6 ljudi. Ko je komandir odljenja? Ti 7. Imaš pušku? Sve. Dobro, ovdje je pravi gerilac. Čekaj, ovdje da mi formiraš 3 odjeljenja. 3 odjeljenja, sad imaju 4, faktički imaš 4. Brat, nemoj mi Da ne bi imao 4. Ili ako hoće dođe, Tako, pošto oni znaju svoje komandire odjeljenja. dobro. Imaš 4 odjeljenja. S tim da moraš znati koliko imaš mala odjeljenja. Nije to ima 5, ovi 4. Da znaš formaciju svoju. Baki, doista. Prvi bataljon. Znaš šta je još bolje, da ih podijeliš u 2 grupe. Da ih podijeliš u 2 grupe. Borbena grupa. Da Livan bude vođa jedne grupe, imaš kontrolu Livan. Ima. A ti vođa druge grupe. To ti vrata neko iće popov. Znaš na koji sistem misliš. A ti Livan popet svoje grupe 2. Imaš ta 2 odjeljenja, 2 grupe stvari. Znači 2 odjeljenja, na primjer tvoje i drugi bataljon. I koji je ovaj? Drugi bataljon. Čine jednu grupu. A mi trećeg bataljona predstavamo ispred. Treći bataljon. Ja 52. 51 i ja sam 52. Ovo tamo? To je sve tvoje. Ruse, izvrši Mevredu, ključ tamo vezu. Šta smo mi danas svoji četvrtak Brčko. Ti si, šta si, zvornik. Evo, on je zvornik. Mevredu. Slušaš ti mene, Mevredu, vamo? Ti si zvornik 1, zamijeni se sa Alkom tamo, hajde. Hajde brže. Zvornik 1, Fikro, zvornik 2 i ovaj zvornik 3. Izvrši provjeru veze, zovi. Zvornik 1, da li me čuješ? Zvornik 2, da li me čuješ? Zvornik 3, da li me čuješ? Ajmo, Roki! Ajmo! Evo i 2! Ajde! Ajde, prijatelj! Ajde, dečko. Ide, idem prepom. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ja kažem, nije. Žute, daj ovo se sjećamo za ovaj kontejner. Koji je autobus? Gdje ima? Una gore ovaj put. Ajmo, koji je prazniji autobus? Ima mjesto u tom autobusu. Nema problema. Dobro je. Ajde, sretno. Što je Srba dole bilo, u dvor se iselilo. Što je Srba dole bilo, u dvor se iselilo. Pa kad Hamza... Aj, Vele, vole, Vele, vole, to je pretjeralo, bre. Vele, previše. Pa prećemo. Vole, šta si ostavio? Neki
rani ljudi urezaše rane. Srba mrca u Cazinskoj krajini. Oba ova događaja Kuda si? Kuda? Sakri čup. Vidite, utiče u glavu. Vole, ova blizu. Ova bila blizu. Gledaj kako. Les prochaines étapes de leur marche ininterrompue. Hajde. Stinkuje. Bilo od neku daleko tamo. Ili ovom ide. Ali da ovom ide jedan. Velegiću. Đađu.
Dječki nisu... Pa sve gore kuće. Dobro, jebi ga, viću. Gdje su ovo otišli ovi PDV-ci? Eto ti futbol, pobjeglo jebe mi ustao. Ko ti vaši... Šta ovo grmi? Bate potri skupa. Nisi ti kad ono ovdje u njivu? Neće. Ovo je zala dalje, ovo nema šta treba, stvarno dalje pade, niže. Sve se ih tamo. Nemo šta što ovdje, niže moraš ih zvala, šicu. Sva tri strane smo ostali. Bolje ću ošao probati ove izmeće, ako smo mogli ništa. Jedno može, a drugi... Nero! Nemoguće. Šta je? Sam ima stav. Povlači si Nisam ja povući. Pošao je iziđati. Pošao je povaš povući. Ja ga zovem 6 puta, se mora poštovati. Je, 4 treba spravi budala. Emila. Neće. To je, jel uopće se mogu doći do Prokutora? Koji je Prokut? Do onaj kuće, ma zauzeo smo mi bil sve. Zauzeo smo mi kuće. Mi smo čekali da ovi napadnu. Ušte našao ten? Niko nije napadnu. Ko je bio vaš desni susjed? Ne znam, neki 0,3 meni se čini, ali on dođe do četine i stao tu. On svi javljaju da su zadatak izvršili, a toliko da kone ne zaobiđu. Nam je javio. Jeste vi bili tačno na vrijeme na svojim mjestima? Mu jesmo, mi smo i krenuli iz zaud gore i sve. Da bi zauzeo one kuće, da se strane ništa, ne spuca se. Mi nije bilo Petorca i sam gore bilo. To što je bilo, to je ostalo. Možda još jedan čvastao neki za tenkom, ide i po 30 za jedan tenkom. Ne, Bože ti majko. Rade, to dobro rade. Teško, materim ti to imaš, budeš meni snimao. Još više. Okej. Nije normalno, uživam. Pizdi ti stičku. Njemu mamu. Daj ono drugo sranje, sad nek se riješi. Tako je 0,2. Imaš moju podršku 0,2. Okej, šefe. Gdje su mi oni vezice moji? Ispitao za gusare, jes? Gusar je gore na 2.05. Dobre, na prijemu 0,5 reci. Na 2.05? Zove reketaša, stanu ovu govnu mamu jebu. Neka, sad će otići u pičku maternu. Ova, da li me čuješ? Ova. Ova, da li me čuješ, Kobre, na prijemu? Sova, čuješ ti? Sova, da li me čuješ, Kobre, na prijemu? Slušaj. Izgubio. Izgubio, sve jednostavno je gubio. Kad je bilo naredba povlačenje i je skrenuo grupu možda. Da. Dajmo. Gdje je taj njegov voć, šta je išao? Nosi ovo koliko ima. Tu Ima Gusar i Gigo. Ima, nas je 5, to samo došlo. Ima po grupama. Zašto se vi izvukli onda? Pa na nas bilo povlačenje. Znam Emir kada je povlačenje. Došlo veli povlačenje komandant. I mi izgovorili, haj veli Emir, Svi 5 ovo popi. velođe. Povlačenje u je naredio povlačenje. Kobra 1 je naredila povlačenje do borbene linije. Ko je taj? Komandant potreban. Kobra 1. Radio povlačenje do polaznih položaja. Je samo bilo povlačenje. Sada mene interesuje samo jedna stvar. Ovdje nema oni koji se nije obično na ovo kući kreti. Jesu li oni zauzeli one bili onu kutu 249? Ko je išao tamo sa Gigom? Jasno.
Ko je jel Kane zapalio? Gdje je bila 80 puta? To je uništeno. On je gore 6 četnika. Gdje je 84? Ostala je 5 metara, druga 84, desno jedan bunker. Ja pričam. Pa išli smo na sve, ja sam drvo išli, ali ne može. Ja bi bolje volio negdje. A kako znaš da se uništio četnike? Pa leže. 6 je tuda bilo. Niste mogli se dovoljno da se nešto Jedan počeo pišati, onaj ga snajperom direktno. Ne, znaš kako, tek ide na tebe ti puško na njega. Ostali jedno nije. Ja sam ošao sa ovim na lijevu stranu, sa osom tenka nema nigdje. I gore čeka. A ti išao vamo prema cvijeće, ko si Pa na levo, na pogrešno. Tamo čekao Krenka, on nije organizacija. Nije nikakva organizacija bila. Niko nije još posljedno ove ljudi gore upute članove koji uvijek na ta pada, a ne trebaju nam. Aj, pa koliko je granate složilo na nas? Nema rova, ležeći rov. On je početni položaj isto. Evo pitaj, brate. Aj, to svi ne... Mi došli gore, samo malo, brate, pucala se, ne može niko pojeti. Ovo sve viču materne, tamo viče ovaj 0-3, ove šifre, to, svi kaže, krećemo, kaže, zauzeli smo, idemo. Mi jedini smo javili da imamo, da je bilo namještaljka 2 rova, bilo, pa je sad ispalo bilo 6-7. Kad smo došli, bilo je više, nije bilo što je predviđeno, kao da je bilo namjestito, pa su bili izvukli tu, onda su nazad imali jaku podršku, kad smo te ufatili, onda oto krenulo tenkovi i pješadija. Čekaj, vi pački niste zarobili jedne puške? Ko? Ova ekipa koja je uništila tu kuću, te izašli. Jesu. Jel ima ratnog plijenika? Pa bit će, ima je Šire gol priča. Polako, ovo me interesuje samo. Na kodi 249, ko je izašao na tu kodu? Naš vod. Šta je bilo na toj kodi? Bilo 6 orca. Bilo nije 6 orca gore. Na kodi? Da. A koliko je bilo u kući? Pa to je u kući sve bilo, to je sve tude bilo. A desno su bile 2 zemunce. Tamo gdje su ovi trebali ići otkrije, druga 84, nas to ukoj. Neko 84, ja bi ovo iznio da nije taj bok riješen. Nije Šargano, vi ste trebali izaći tamo. Nosir tu, kaj to zauzmašio. Jedna je grupa vaša se trebala, tako se je rekao Bešću, o svima smo pričali. Jedna je grupa, vi ste trebali ovako, jeste vi prošli preko one kote sa našom linijom, preko kote 225. Kus poslije došli ovi pa zauzeli liniju kao da budete u rezervi. Na onom putu gdje je naša stara linija. Pa ste se trebali spustiti desno u Jarak. Da, ispustili. Jeste se spustili? I Jarkom se popili. Pa Jarkom se penjali gore. Gledaj sada, Jarkom kad ste išli gore, trebali ste raspodijeliti 2 grupe. Koji će nas vod 2 grupe? Šta ko će vas voditi? Nije bilo vodič, samo jedan vodič. Jedan vodič. Samo jedan vodič, što je išao s nama ovako. Trebalo je onda ići ova kombinacija. Jedna grupa se je trebala dvojiti lijevo prema toj kući. A mi smo se svi odvojili. Ne, čekaj. Žuta je čekao gore nas. Ko je taj sad? Nije 20 čekao od nas pomaka isto. On je za nama išao 20 pomaka, to su ovi 20 pomaka iz Glince, ovi mjesta. Pa da išao sa nama. Da ja samo kažem situaciju. Ovi se jedni trebalo dvojiti lijevo prema kući, a drugi se trebalo dvojiti, jer se Jarak račva. Desnim Jarkom trebalo su ići 2/3 voda, a samo jedno odljenje je trebalo ići na tu kuću, gdje ste vi napadali. A 2/3 ljudi je trebalo ići na ovu kodu 249. I tamo je trebalo ići osa. Na tu raskaš tamo. Tamo odakle su ukao sam nešto. Kako ovako stoji na njih? Čekaj da kažem. I da ste vi odradili tu kodu, znači vi ste pogriješili u tome. Nisu kod ušani. Uzeli ovaj bunker, vi mogli upasti u kuću, ovi mogli uzeti na kodu. Mi smo držali kuću. Jesi držali kuću? Držali kuću na sat vremena. Dok nije tek došao i... Dok nije došao 100 metara bomba. Pa u kući mi se rasporedili oko kuće. Dole mi gore bomba mašine. I situacija je trebala biti takva ukoliko ovi desno ne uspiju da uzmu onu desnu, ne Petrovića i onu školu dole niz brda, znači od te kote 249, znači onaj tamo sljedeći vijenac, ne sljedeći nego onaj tamo drugi skroz ove naše linije, vi ste trebali normalno onda povezati liniju. Ukoliko oni ne uspiju, vi ste se trebali izvući istim pravcima da Rusija sa ovim vodom, ovim drugim koji je bio u rezervi, treba da im štiti ostrice. U tome je sva bila filozofija. Znači prvo vi niste odradili... Nije objasnio. Plan nije bio ni razrađen. To je bilo hajde se puca gore. To je tako bilo. Drug će ne biti nikao. Nam je reklo desne. Kiks tvoj, kiks Bešća, što nije
Ko je komandir odljenja bio ovdje? Već to nije znao ni objasniti. Bio mali Giko što ostao na terenu. Kaže jednu stvar, mislim, evo... Samo došlo, kaže, ja komandir mafiju. Da vam kažem, kad ste pitanje, vi niste učestvovali u ovoj operaciji, Munješ smije raditi. Ali posao kad se radi jedne ovakve prirodne napade, onda borac mora biti upoznat, svaki borac mora biti upoznat sa svojim zadatom. Nije to naš A jutros na njega, to je ono, jutros na njega gusar govori, galani, reci ljudima gdje idu i šta idu, kaže hajte samo komandir odeljenja. Ništa mi A znaš, Da je on jer upoznao komandir odljenja, bare. mi kad smo išli gore, mi kad smo dolazili gore i kad smo došli do ove munice, do ovih gdje smo našli ove momke, samo 2 minute smo sjeli gore, granata tuče stazu ko smo išli. Pa dobro, granate pada jebi je. Dobro, to je, ima toga. Meni je, znači, nema ni ranjeni, nema poginuli. Suvjerac. Kod nas je humana sport. Ono malo i desna noga od detonacije jesmo. Niko nema ni ranjeni. Ono, uz eksploziju. Mašala. Meni je najdraže to. To je bitno, ovo smo s drugom rana. Držali smo se dobro dok nas nije taj posao. Dobro, uglavnom da vam kažem, i ta konstatacija, mislim, vi ste odradili svoj dio posla. Ali niko nije više pucao gore na dijelu rata gore. To je, znanje, Ja gore stojim na ljevoj strani, dolaze oni. jedino vi ste izgleda uspjeli odraditi nešto. Oni dođeše, kaže, nama je naređen. Mi smo dopuni, spršli isto municije gore na očeve, vreće, puni su. Jeste donili municije šta? Po dijelu, gore, sve populi svoje. Jedino što ja nisam nije Evo ima jedna bomba ostala, evo je zapala. broj čizao nije pasao. Evo jedna bomba. Ima snajperske municije dosta u komandante Rusa, bilo je bombi. 4 paketa, onako. Domaća. 15 komada. Jedan sam dao onaj. Samo gadni. A vidaj ovog plijena. Koliki jedan ima. Koliki jedan ima. Evo mater, živaj gori, gora se dvojica pucaju za njim, ma neće da pa, ne mora pasni. Rafal cijeli. Ja kakvi hormon. 40 godina. Materim, nikad. A mi ga moli, Gusar ga moli da se preda. Pa Gusar predaj se, pa nešto, tu bio uzeo sve i on jedini ostao. Ovaj jedan pošao pišta, ovaj ga tresma direktno u čelo, samo ostao. I lako ostalo sve. I ostalo sve. Ostalo sve nakon ovo. Nakon sve ostalo, nije završeno. Baš ovaj naš handjer, Direkt u čelo. To je srčita supša Samo uveć. mol da preda neće. A? Neće da se preda, počeo bježati, i u putno onda ostaje. On je i snajper nosio. I taj snajper uzeti. Uzeti pištolj, snajpere, samo Pištolj je ovaj kad je bježao, kad smo Givo pače na pištolju. ispomu pištolj. Ali što vi gledali s ovi neki... Jel bila 9, je? Reci meni, pita komesar, šta je to fašizam? Bože, vojni klijent, po kamion Švaba. Kada ti meni malo to šire objasniti, kad se radi u Srebrnici. Dobro, ajde vidimo. Ajde, bivajte. Pozdrav ekipi. Sad je ono najviše, Prvi god, što nosi 8-4. Pije. Ko će pomoći? Blizanac ima da se uvijek u njega. Nemoj slučajno da mu zapali metak ili metak škripuje. Ko će pomoći u njega? Koliko metaka nosi? Nije, treba brzo odriti nosi. To nosi RPG. Evo, zato što prije svi su pravili linije, ja se guram gore. Desno, ovo, ono, kaže trči, idi gore 10 metrima, diješ 10 metara. Dok vidiš, što ti ide do puštene, do koje bi? Oni su znaš. Pa pucaš bol ti ga ovo, hvataš u žir, pucaš.
Pa vidiš ko je Bog. On puštao, ali on nije ubio da ja nisam u htjom puštao. To nije tako bilo. Ne, ja sam pun. Hajmo druga četa, hajmo sad čekaj, hajde još malo. Hajde, zade. Dobro je. To porter ostaje kamere. Juri odvoji. Vandal kaže da su Jara hoće. Evo ovdje. Ja ti nije čula, ali... Ne mogu on to mi čak i znam. Bravo, ovaj Jara. Vjerovatno. Imamo jednog živog. Poginuo Hazu. Drugog voda. Ima jedan. Ti, prema njemu. Lipo! Nemoj slava. Ja tražim. Nemoj mater mi jedan sajt. Aj brži! Ideš tamo! Iza čedom, evo! Aha. Hoćemo ga gledati tu? Ne. Reci. Ajmo! Ej! Dobro. Vidiš ti? Gdje
Gdje ili nije? Hajde, stop. Tetka, je li bilo ovdje četnika? Mudžahedin. Žijela, zrata, ratni govor. No, ja, muito. Popom srce redenik. Gdje on šao? A? Ko? Mali. Znači u ovim kućima su četnici. Blizu su oni... Loši su oni to čak i tamo roda ima i 20. A gledaj, i lošno rekao. Bio. Vidiš ovo? Sad ja vidite gdje je ovo lijepo. Evo, tema, vala. Давай, Богу. Gdje su stvari? Jedan bom sam našao i jedan da nije. Da, BH! Za BH! Ne, samo za toga, za Emrića malo, za pjesminu. Daj im taj pjes jebe. Daj vam ne vete vam ga opis. Evo, hajde sma pela popis. Haroš! Turba. Stop, gluma! Mi smo počeli. Ozbiljno. Kažu je mali porc, ovdje ovako najstariji. Ono dobro znamo. A koje je sad jedno tamo brdo? Vojci kaže ranjena. Ja, koje je ono tamo brdo, skroz. Ono gore. Ne, ja ovo priču do to. Koje? Ono gore smo skroz. Gdje? Vojci ranjena. Ja vam primite. Glavi ja riječ. Viš ovo tamo spojiti, da se sve Vidiš. A nisam kao lično. Ga snimaj. Pa ti se oktivara. Evo, našao sam, vidio. Stavu te na marš slušaj. Jedem im nad. Da nisi snimao kad smo mi bili jutro. Snimao? Kako je bilo jutro smo? Odle, ono tako. Nema ono biti konje. Evo vidiš, kao snimaj gore. Ti, pali, kuđu si, radio. Ovo ima antičkog materijala,
i dvije ove rupovke. Ima još, ima municija, viš, mnogo dole municija, ima sanduč. Šljem, što je najbitnije, šljem sam sebi zarobio. Imamo lotra, neho. Pravi. Pravi šljem. Gumeljak je tu, konj. Evo, karabu smo zarobili. Zelajić. Ja mislio neki Mile. Ja mislio da si Đura Bog ti dao. A jeba ga ja, sve je moj kolega. Osmane, dole si vi. Dole si, evo mi gore. Dole, ovdje ti ovo. A? Aj, Milane, dole. A? Aj, Milane, dole. Čije ovo? Evo vidjeti. Moceni. Šta taj čovjek živi, nemoj tako. Ti vidi baš vidjeti. Dobro, momci, tamo sve. To na vas uvijek. Ja sam bio za autonomiju. A? Jesu mi dole zvali? Jebot ti mate! Jebot ti mate! Mene je sve izgledalo opinu. Za mir sam ja bio. Jebem ti mir, mate. Ja sam bio za mir. Zašto si bio, kako ono? Za mir. Gledaj ovo. Ti za autonomiju. Ovu tu. Samo te... Nemoj da gledati. Tu se biti ja. Tu si naš nešto radi. A, kako? Petar Đedović. Nemoj to vaditi. Nemoj Đidu ima. Šta je jebe vam nanu? Pa ne, Bog. Nemoj. Vidu, ja ću ti dogovorili se. Imam mi vremena. Nemoj snimati dok mu ja pokazivam. Ha? Koliko ti broda još? Ove strune bile sad nešto ne vidu. Uzmi, sad ne radi. Prvi. Evo, ti još ti. I ona mene kaže, ajde snješti dan. I ja išao dole, nošao. Nošao sam, to švedsko malo. Nisam mogu naći crne bombe. Dosta neću. Neko uđe, nemoj djeti. Kod koji? Kod toga? Tu ste uvijek vidi, ja sam. To se spremljamo ove momke. To se skopiju ruku. Kopaju. To je za muzej. Ima jedan susta naša. To broj. Samo da se ovarca u Manboru pušta. Pravi, ja. Nema toga ništa. Vem štuš. Radio to. Hvala mi da to četiri kleta ti upio. Da. Nemoj djete, ima malo djete. Hajde moći tamo jednog ovog mog zamijenta, nemojte vi. Onda kad su taki... Reci koja ti? Nemoj. A donio djete, nemoj ga dirati. Sinu je donio, krenuo je ovu malu. Treba, da van, javio četnici. On je mene pitao ima tamo, ima retrošku, ima i... Evo i krenuli. Spevrava. Pošao ovdje. Revetu skrčini. Još je ruku. I ti kažeš da si nešto... To dva djeta nosi. Treba... Ali imaš još jednu poziv. Imamo sa vratnikom, mogla bi nešto uzeti. Ti ćeš ići sad vamo samo u ustavu strina. Aj ne, da on nešto stavi. Koliko imaš para? Aj ti malo. Rekao imao vojske, imao. Taki! Ti znao da je ovdje četnik. Ja smo ovdje tišli gdje čujem, znao čitam. Ne, dok veli onaj Vlačko u ledu.
Ja para. Koji je taj medak? Njoj ja da. Zavede toga medu. Vrijednik 260. Veli vidite protiv šarci brzo sigurno. Zavede toga medu. Kako se zove? Sigurno. Kako ima Evirsku? Šaknuć medak. Mehmed. Ne znam Boga. Znači, ako je budeš lagu, laši Tomaš. Gdje ti meni ovako reći, ko je tebe vamo poslao? Ja sam. A ja znam ko te poslao. Vidio da sam sve rekao, znaš da znam. Čuješ ti, ko te poslao? Imam i sve informacije. Znači, ti si, znači, korili onaj elektromaš. Znamo da ste ovdje četnici, da je ovdje komanda četke i došao se da im kažu da ovdje bude. Ja sam mislio da će ja proći, da meni napede. Amo gdje? Kuda da prođe? I gdje bi išao? Išao bi u kuć, da kažem ono da bježe. U ovu kuću? Da, to bude string. To mi je Bog string. Ajde, moj strah. I djeca klubu, jel? Ne, ne, gdje to se, gdje sam u gdje je. To je Kako te nisi? Gdje? Rifu išta znovu. Zašto ima novo? Da sam ispitivao osobno ovu njegovu strinu. I ona mi je sve ispričala, ne poklapa se njegovo i njezino. Gdje pričaju? Sinoć je došao ovdje sa namjerom da iza nas, znao je sve šta se dešava, tamo prebjegao je ovdje. Napad je glavni bio cilj ova glavica. Bio je sa četnicima ovdje u razgovoru, komandir četnik Zoran. Zoran, ovdje ga čekao. I on im je rekao da ćemo doći, ali mi smo došli sa druge strane, pa dobro došli. On je rekao ćemo uzeti. Da. I čekali smo. Čisto ovo. Idite s kamerom sam, jesi? Ja sam bolje alat. Dobro, hajde. Nam treba kosčej. Jedan stvar. Morak skida, šta god znači. Sumio 80 poziciju. I to upravo, jel? Godana uložio cijeva. Jebo mater, rukavčica na njih. Brio ruč. Tu aktiviramo. Hajde. Ajde, pokaj. To ćemo doći kad ja nisam pričao. Hvala. Ajde, ja nosim tu kameru, jem pijem. Kameru više ćemo. Uzmem kameru, evo.
Samo uzbuđi. Moraš doći do ovih četnika. Ne znam ja ti. Ajde, evo, ovako kad... To je jedan se nerve. Ovdje bilo na lijevoj strani dođe put, sad vidi, ovdje ne gore strane. Ma ne ide, me negdje ne. Pa nek se vidi, ne. Ma daj na cesti normalno. Ja. Možeš se doći do njih? Jesi. Jesi, Veso? Evo me, aj ruku, evo. Došao čovjek da smije. Ne znam ja ni... Kako je bili to? Samo tako. Ludo i nezaboravno. Ludo i nezaboravno. Bilo vatre, bilo dima. Sve šta je bilo? Da. Da, mislim, pitaj što mu malo. Da, malo. Mi smo gledali sve. Da, zrinije sa njih 200 ide, 200. Marine, zove, vraćaj se na ređenje. Kakvi ne jebeni koji druži. Samo tiče. I onda, kad su prošli, mi smo onda i gledali gore i od odve postoje, od sve ovo. Jedan šak se nisi viknuo. Aj, pričavaj. Ne. Ja snimaj. Aj ti proleti samo. Otvorimo ovaj ostati. Ja mislim, bila su 3 momka, ne, bila su 2 momka iz ove grupe, udarne grupe od 6 ljudi koji sam ja vodio. Bila su 2 momka i pustili se jednostavno i dovoljno na tako. A tu ja mislim 11 mrtvi, bar 10 mrtvi, jedan je van dole bio, ali znam se šta je bilo sa njim. Šta je bilo sa njim? Pa preuzno. Pravo treba da budem stvari, ja sam bio tu, ali sam mislio, po 2 čovjeka, da nije sigurno, ja sam u nekakvu liniju napravio. Jer bio sam napred. Urova gore, sa duški. I ljudi su porekli. A vidite, moram. Nema ni Rami Dreković sedi tamo. Hoće probati? Mora. Gdje je Bog, ja? A znaš gdje trebaš tu ući? Tamo, kaži, onu golu struku. Samo i nema lepo kad ima želje struku. Jer ovo njima piše. Svaka čast. Ti kako ne... Tu sam zna sve. Sve je ovo izgleda.
Pojane zvuče. On pojane, da. Pojane. Teši koncentracije. Zvuče se vlači. Tačka je. Brže niže za. Ne boj, prijatelj. Sastoji dombu. Biće, hajde malo da pravimo krš. Nisam nikada ovdje. Gledaj, iznanja, dobro. Samo provjera. Ide.
Idem gore, idem. Ima je ko pausa na to. Sad ti za oko se baš pusti. nebo plavo, klokunice negdje čuju, prave hante jurišaju. Na nebu je mrkla tama i gromovi ulja sjeva, sa Allahom na usama i sloboda ljepše pjeva. Noći jurišti bataljon, viteške brigade, u pobjede i stanove, domovi razove. Noći jurišti
domovina zove. Na nebu je mrtva tama i grobovi ulja cijeva, sa Allahom na usnama i sloboda ljepše pjeva. Sa istoka vjetar dođe, svjetlo dana i tišina, juriški bataljon Hamza, ponosan ko domovina. Juriški bataljon, viteške brigade, u pobjede Titanove, domovina zove. Juriški bataljon, viteške brigade, u pobjede Titanove, domovina zove. Juriški bataljon, viteške brigade, u pobjede Titanove, domovina zove. Juriški bataljon, viteške brigade, u pobjede Titanove.